Yo, what up ADC Brothers, dobrodošli još jedna epizoda Reading Creationa. Nalazimo se u Velikoj Kladuši u mjestu Todorovo. Dan je lijep, ali nama nije nikako lijepo i dobro. Zašto? Zato što ćemo ljudi, odnosno prvo nalazimo se ispred kuće duhova. Vjerovatno ste mnogi čuli za ovu kuću. Ovo je, vjeruje se, najopasnija kuća i najstrašnija kuća u Bosni i Hercegovini. Mnoge televizije su dolazile i istraživale ovu kuću zato što se u ovoj kući čule razne legende o postojanju duhova, kako su ljudi umirali, kako su ljudi nestajali, kako su ljudi silovani, kako su pronađeni leševi. U biti, malo me je strah da uđem u ovu kuću. Kao što vidite, mnogo čudno izgleda. Gdje ste vidjeli kuću ovakve građe? Znači, to je malo prije Amra rekla. Mnogo nekih prozora, mnogo nekih otvora. Iskreno nemam pojma šta da mislim. Nije da me je strah, ali neki je čudan osjećaj. Tako da, Amra je kamerman, idemo polako ući u kuću, ja ću zabilježiti, probat ćemo da ostanemo bar 15 minuta. Ja ću zabilježiti, evo, pokazat ću vam koliko je, evo 9:56, pokazat ću vam kad budemo ušli. I vidjet ćemo da li će nas duhovi u stvari spriječiti da uđemo ili izađemo iz kuće, jel tako? I da vidimo da li će nas tamo šta zanimljivo dočekati. Inače, pokaže ovamo, kuća se nalazi na raskrsnici. Znači tu je raskrsta, evo gore groblje, muslimansko groblje. E sad, ako niste svjesni o čemu se radi, inače, te kuće na raskrsnici. Kod nas muslimana vjeruje se da se na raskrsnicama okupljaju džini, šeitani, odnosno crna magija i tako te stvari. Đavol. Ok, shvatili ste šta je sve, znači ova kuća ima sve predispozicije da bude ukleta. Idemo da je istražimo. Ok ljudi, 10 je sati, ulazimo u kuću, ulaz jako čudan, zašto? Zato što je ovo ulaz, pored imamo neki otvor, i pored opet imamo neki otvor, nešto. Ulazimo. 10 sati, jesam pokazao raj, evo ga, 10 sati, idemo. Ok, ušli smo ljudi u kuću, odmah mogu da kažem da se osjeti miris krvi. Pretpostavljam da je neko sinoć ubijen ovdje. Znači, sad ovaj dole podrum, kao što vidite, nema nikakvog puta, odnosno stepenica do podruma. Logično, jel vi imate podrum kod kuće? Imate. Jel imate stepenice? Imate. Što ovo nema? Zato što su dole duhovi, jel tako? Dole sad, ja da siđem, našao bi 3 duha, minimalno. Što će mi to u životu? Ok ljudi, prije nego što nastavimo dalje, primijetio sam nešto jako scary. Snim dole Amra. Vidite ovaj ovdje dio daski? Ovdje snim. Vidite ovaj ovdje dio daski, ovo su nosila, to su nosila, ovdje se nose mrtvi, vidite ovo, za ovo se ufati ovdje jedan čovjek, tamo drugi i za ovo se nose mrtvi, jeste, to su nosila i to je dokaz, znači da su duhovi prisutni u ovoj kući. Idemo dalje. Sad ja ne smijem da ulazim ovako direktno, pošto ko zna, jel, leđa su mi velika, pa ako se nešto desi, od leđa će se odbiti. Ok, primijetio sam još nešto, dođi vamo. Kao što vidite, duhovi su postavili prvu zamku. Vidite ovo. Pazite sad ovo. Duhovi su postavili prvu zamku. Htjeli su kad ja prođem ispod da ovo padne na mene i da me ubije. Međutim, gleda se srušiti. O čemu vam govorim? Da sam ja sad prošao ispod. Da se vidi. Da sam ja sad prošao ispod. Evo šta bi se desilo. Znači, preživjeli smo prvu zamku duhova. Idemo dalje. Amra, pazi gdje stojiš. Puno je stakla koje je zaraženo sidom i tuberkulozom, raznim bolestima. Ok ljudi, ušli smo u pretpostavljan dnevni boravak. I ovamo me je dočekalo nešto jako čudno. Sad ćete vi reći, pa šta ima tu čudno? Dođi vam. Ovdje je ispisano moje ime i prezime. Mašić Edin. Sad si ti smijen. Zašto piše moje ime i prezime? Fakat sam prvi put u ovoj kući. Šta se dešava, ne znam. E sad, pogledajte jednu ali fakat jako zanimljivu stvar. Pogledajte ovo gore. Pogledajte ove cigle. Ljudi, ako se ne razumijete u građevine i te stvari, mislim, ne moraš biti pametan
moraš biti glup da ovo ne kontaš. Kako ove cigle stoje? Halo sine, ovdje bi trebala biti ploča. Otkud ove cigle, gdje se u zraku ja radim? Ko ih drži? Znači, ja sad kad bi ovo donio, ona bi spala na mene. Znači, to su duhovi... Šta mi da bacim gore kamen, da padne sve? Ok, sad ćemo probat. Malo jače, deblji kamen. Daj se ti makni da ne bi ovo slušao. Veći kamen, malo veći kamen. Nema veze. Ok, duhovi su to ipak dobro učvrstili, tako da još uvijek ne pada na nas. Kao što vidite, dođi vamo. Ova ovdje boca. Vjeruje se da se u ovoj boci krio Aladin. Čuli ste za Aladina, jel tako? Ali, ono što je specifično jeste da je Aladin dobri duh. Tako da ćemo sada da Aladina oslobodimo iz ove proklete boce. Aladine duše. Inače nalazi se u boci od Malta ovog. Tako je, hoćemo ga osloboditi tamo. Oslobađamo ljudi Aladina dobrog duha. Eto! Ako ovo nije dođvalo, ako ovo nije dokaz, evo vidite, oni sad puštaju ove zrake na nas. Vidi, ona mene ruši. Evo. Ona mene ruši. Ovo sunce, ove zrake, ruši me. Ako ovo fakat nije dokaz, znači vidjeli ste koliko sam jako pukao i nije se razbila boca. Probat ćemo opet. Ako se sad ne razbije, ali sad će je fakat jako baciti. Znači oni ne daju da se oslobodi Aladin dobri duh. Zatvori oči jer ovo bršće sad. Inače djeca nemojte ovo raditi od kući. Ako sad se ne razbije. Aladine, da li si živ? Nestala boca. Vidite li vi negdje tragove boce? I on ne... snim dole, gdje su tragovi boce? Nema! Boca bila zelena, ovo je to... Kao što vidite, po čitavoj ovoj kući su ispisana imena. To nisu imena, nije to neko pisao. To su imena u stvari žrtava. Iza Amre se nalazi jedna velika kurčina. Snimi kurčinu. Ovdje da bola snimit. Slika ga. Znači tu je velika kurčina. To je lijepo reći. Kurčina. Znači, ovo je vjerovatno dimenzija kurca od duha. Piše Ikić. Ali on je bio Kikić. Pa mu se osjeklo i on je nastao Ikić. Ne znam šta to znači. Sad, sam se ti smiji, dođi vamo. Ljudi, gdje ste vi vidjeli ovoliku kuću? Vidjeli ste kolika je kuća? A dođi vam. Gledaj kupatila. Ovo je kupatilo. I gdje ste ti vidio dva prozora u kupatilu? Jedan prozor i to vidi ga, trokril. Vidi ovo prozora. Znači kroz ovo sine možeš... O šta je, zašto je? Očekuje. Sad, ono što je jako specifično... Što smiješ? Ono što je jako specifično jeste da ovaj prozor gleda na groblje, koje vam sad ne mogu pokazati, jer vjerujte mi, znači groblje dole. Sad. Kao što vidite, našli smo još jednu bocu od Aladina. Tako da idemo sada i nju razbiti. Ne bi Aladin napijel tako, Aladin je dobar duh. Osnimi Aladin. Znači idemo ovamo razbiti Aladinovu bocu. Jeste li spremni youtuberi? Čula je se snažna eksplozija. Ok, nastavljamo dalje. Ovdje imamo jako tajanstvenu sobu, snimljamo. U ovoj sobi se drže mrtve bebe. Vidite kolika je soba. Znači ovdje ne može stati čitav čovjek. Ovdje se drže mrtve bebe. Sad, policija je prije 3 mjeseca ovdje pronašla 3 leša. Nemoj me prepada glup. Prije 3 mjeseca je policija ovdje pronašla 3 leša. Inače, leševi su bili toliko uništeni da se nisu mogli identificirati. Ovdje isto je neko kupatilo, 2 kupatila, ne vidim svrhu, ali nema veze. Sad ljudi, nalazimo se u glavnoj sobi. Šta se nalazi u ovoj sobi? Ovo bi trebao biti još jedan dnevni boravak ili neka veća soba, nije ni bitno. Znači ovdje imamo samo sloga Srbina spašava. Znači, ovo je i srpska kuća. Ovdje imamo naciste neke, pizde materne, nemam pojma. U biti,
Ovdje kaže, ubijam laha u ime Allaha. Znači imamo i vehabije neke ovdje, jel tako? Imamo ovdje razne vrste ovih čudesa. Ono što je specifično za ovu kuću jeste da pitali smo veliki broj mještana koji su odavde prolazili, oni nisu smjeli izaći pred kamere, koji su nam potvrdili da su iz ove kuće čuli razne zvukove. I oni su mi rekli da je ova kuća u stvari napravljena na groblju. Znači ispod ove kuće se nalaze grobovi, mezarluci, mrtve osobe. I oni su se pobunili, ovim ljudima su napravili kuću. I oni su stalno te ljude proganjali, jel tako? I ti ljudi su, kao što vidite, iselili. Gubi im se svaki trag. Ovdje imamo i dalje imena žrtava. Ok ljudi, upravo se približava novi duh našoj kući. Dođe vam snimiti. Kao što vidite, duh je tamo, stoji na cesti. Ne znam da li ga možete primijetiti. Ok. Više spominje. Kako se spominje. To bi bilo to. Morat ćemo nastaviti naš istraživanje ove kuće nekom drugom prilikom. Šta je siću malo? Ljudi, mi sad napuštamo ovu kuću zato što nas polako počne biti strah. Ako hoćete da prenoćimo, odnosno da provedemo 24 sata u ovoj kući, zapalit ćemo neku malu vatricu tu, donijet ćemo jorgane deke, spužve i ovdje provesti noć i snimiti vam sve to. Ako hoćete, obavezno ostavite like na ovaj video, napišite dole u komentar, a do sljedećeg videa ostanite zdravi, lijepi, pametni. Amen. Stay cool, stay positive, love and creations. Adios.